Inicijativa mladih s invaliditetom Boke pokreće projekat za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja. Projekat je podržan u okviru regionalnog programa Mreža za nadzor rodno odgovornog budžeta koji finansira Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj. O ciljevima projekta razgovarat ćemo sa izvršnom direktoricom organizacije Miroslavom Mimom Ivanović. Ona je sa nama u studiju, na čemu smo joj posebno zahvalni. Dobro jutro i hvala još jednom što ste sa nama. Hvala vama na pozivu. Dobro jutro i vama i svim gledalcima. Pa možete li nam na početku reći koliko dugo postoji vaša organizacija i koji su vaši primarni ciljevi i aktivnosti? Mi smo osnovani 2019. godine u maju. Osnivači i osnivačice ove nevladine organizacije su pored mene Dunja Samarčić i Andrija Samarčić. Mi smo svi iz Kotora i prosto smo odlučili da svoje dosadašnje iskustvo u pokretu za osoba s invaliditetom iskoristimo na jedan inovativan način i da ponudimo nešto novo Kotoru prije svega, gdje je prosto pokret osoba s invaliditetom dosta slab i naravno Crnoj Gori. Pokrećete projekat za rodnu ravnopravnost osoba sa invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja. Šta vas je podstaklo i šta je vaš cilj? Pa kao što smo čuli i u ovom prethodnom prilogu, prosto zapošljavanje je način da osobe s invaliditetom imaju svoju samostalnost i ostvare svoje ljudsko dostojanstvo u svakodnevnom životu. Bez ekonomske nezavisnosti znamo da niko ne može ostvariti samostalnost, a osobe s invaliditetom naročito, pogotovo žene s invaliditetom koje su često izolovane i prezaštićene u svojim porodicama i često trpe nasilje u njima i prosto im je zaposlenje jedna karta za slobodu, tako da kažem. I šta vas najviše zabrinjava u ovoj oblasti? Pa veliki problem je što uopšte Crna Gora nema, da tako kažemo, usvojen instrument, niti ga implementira rodno odgovornog budžetiranja, to jest da prilikom planiranja budžeta i prilikom trošenja budžeta vodi računa o tome koliko ta sredstva koja se potroše doprinose pravima muškaraca, koliko pravima žena uopšte. A kada je u pitanju oblast osoba s invaliditetom, to također nedostaje. Tako da, u stvari, ovim projektom ćemo po prvi put analizirati kako se troše sredstva za zapošljavanje osoba s invaliditetom, uporedivši koliko se podstiče zapošljavanje muškaraca s invaliditetom, a koliko žena s invaliditetom, da li je postignuta rodna ravnopravnost u ovoj oblasti. I možete li nas upoznati sa trenutnom situacijom i podacima, naravno, kojima raspolažete, kakvi su pravni i budžetski uslovi za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom? Dakle, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom je donesen 2008. godine upravo da bi se podsticalo zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje njihovog zaposlenja. I već od 2014. godine imamo Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ovih lica, gdje se već godinama milioni troše u ove svrhe. Troše se na način što se podržavaju projekti poput ovog iz prethodnog priloga i na način što se subvencionira dio bruto zarade osoba s invaliditetom i opremanje radnog mjesta, asistencija u radu i ono što je potrebno za rad osoba s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu. Tako da imamo jedan dobar zakonski okvir, uslovno rečeno dobar, s obzirom da ni u okruženju nije bolji. Naravno da tu ima mjesta za unapređenje, ali opet nikad se nije radilo na tome da se vidi kako taj zakonski okvir odgovara na potrebe žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja, kako na potrebe muškaraca i gdje su potrebna unapređenja. Kako ćete vi sprovoditi svoj projekat? Evo, već ste nam dali neke smjernice od čega ćete krenuti, ili kako će se on razvijati? Pa upravo ćemo krenuti od ovog zakonskog okvira, od onoga što postoji znači kod nas u Crnoj Gori i onda ćemo tražiti, to jest već smo
zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražili od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da nam dostavi podatke o tome koliko je nezaposlenih žena i muškaraca s invaliditetom i koliko je zaposlenih žena i muškaraca s invaliditetom i na koji su se način oni zapošljavali. Da li na određeno, da li na neodređeno vrijeme, da li kroz projekte, da li kroz slobodno zapošljavanje na tržištu rada i tako dalje. Dakle, dobit ćemo precizne podatke u stvari na koji način treba unaprijediti rodnu ravnopravnost u ovoj oblasti. I kada ćete biti zadovoljni? Pa bit ćemo zadovoljni kada u stvari se rodno budžetiranje prosto uvede u sistem i budemo mogli, to jest nadležni organi budu vodili računa o tome kako se troše budžetska sredstva i da li ona izazivaju diskriminaciju po osnovu pola ili postiču rodnu ravnopravnost. Dakle, kada to uđe u sistem, ali naravno do toga ima puno posla. Da. I kakva je trenutno situacija u gradu u kom živite kada govorimo o ovom problemu, o zapošljavanju, uopšte o statusu osoba sa invaliditetom? Pa kao što sam rekla, Kotor je, iako turistički grad, jedan od ekonomskih i kulturnih centara Crne Gore, po pitanju osoba s invaliditetom jedna dosta diskriminisuća sredina. Moram priznati, ima mnogo arhitektonskih barijera i nema toliko svijesti niti informisanosti o mogućnostima koje pruža naš pravni okvir i sistem za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tako da je broj osoba s invaliditetom koje su zaposlene u odnosu na ono što bi trebalo da bude dosta mali i naravno treba podizati svijesti poslodavaca i opšte javnosti o podsticajima, o subvencijama koje im stoje na raspolaganju. Koje ste projekte do sada, s obzirom da ste mlada organizacija, koje ste projekte do sada ostvarili? Pa prvi naš projekat je također bio vezan za žene s invaliditetom, žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost. On je financiran od strane Američke ambasade u Podgorici. Taj projekat ima za cilj prosto da prikupi podatke o nasilju i diskriminaciji nad ovom grupom i da prosto na osnovu tih podataka vidimo šta je to potrebno naprijediti. Ono što je do sada uređeno je istraživanje, ne samo sa ženama i djevojkama s invaliditetom, nego i sa članovima njihovih porodica, jer i porodice trpe takozvanu povezanu diskriminaciju, trpe diskriminaciju i nasilje jer u porodici imaju djevojčicu ili djevojku s invaliditetom. Tako da je to jedan novi pristup u prikupljanju podatka u ovoj oblasti i na osnovu tih podataka krenuli smo u realizaciju radionica kako sa porodicama žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, tako i sa samim ženama i djevojkama s invaliditetom na teme koje smo vidjeli da su najveći problemi kroz to istraživanje. I Mima, šta nam možete reći? Da li je put do konačnog cilja, do ostvarenja projekta dug? Pa naravno da jeste, jer čak i u onim oblastima gdje imamo neke pravne, neke sistemske podloge, da tako kažemo, kao što je recimo rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, čak i tu postoji mnogo stvari o kojima treba voditi računa, prikupljati informacije koje su razvrstane i po polu, i po stručnoj spremi, i po mjestu i tako dalje, što kod nas, nažalost, nije baš često slučaj. I gdje su po vašem mišljenju onako napravljeni najveći pomaci? Pa pomaka ima naravno u oblasti rada i zapošljavanja, jer prije donošenja ovog zakona imali smo vrlo rijetke slučajeve, bukvalno na prste da se prebroje zaposlenih osoba s invaliditetom, ali s obzirom na ono što imamo ne iskorišćavamo na pravi način i opet ni sada nije dovoljan broj osoba s invaliditetom koji su zaposlene na neodređeno vrijeme, koje rade u državnim ili lokalnim institucijama, koje nisu samo u organizacijama osoba s invaliditetom, nego i u možda privatnom sektoru. Dakle, i ono što imamo sredstava i sistemskih rješenja ne iskorišćavamo na pravi način.
Ima puno sreće u realizaciji i ovog i svih budućih projekata i puno hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala i vama puno na pozivu. Naša gošća bila je direktorica inicijative mladih s invaliditetom Boke, Miroslava Mima Ivanović.